Pemerintah Kabupaten Bangli ngelanturang malih indik pemargin pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis desa kelurahan miwah desa adat. Ring pemargin PPKM sani mangkin kantun wenten pepitu desa kelurahan ring Bangli sani ngeranjing zona merah penglalah COVID-19. Nanging wilangan puniki kekantenang tedun yening sayang ring PPKM sedurungnya nih. Manut Humas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangli, Iwayan Dirgayuse, sedurungnya nih wenten siedase kelurahan sani ngeranjing zona merah ring Kabupaten Bangli. Roh mangken antuk pepitu sane kantun kejantenang zona merah luwire kelurahan Kawan, Cempage, Abuan, Susut, Pengiangan, Tembuku, Miwajam. Tios punika desa sane ngeranjing zona oranye dados 6 desa. Yadi astun wilangan desa sane ngeranjing zona merah nadunang. Nanging anut ring data, wenten penincapan kasus COVID-19 ring bulan Februari saking bulan sedurungnya nih. Kewentenan ring bulan Januari penglima kasus COVID-19 ring Bangli keuningin kantos 355 kasus. Raris ngantos tanggal 21 Februari sane lintang, kewentenan kasus COVID-19 ring Bangli ngantos sama 16 kasus. Peketanipun durung sida nyobiang indik pidabda penincapan kasus COVID-19 inucap. Santukan durung molihang data saking tim pengawas rumasuk Satgas Desa. Ring kewentenan penincapan kasus inucap, dan nureksain penureksan pemargin PPKM ring Bangli durung memargi becek. Dadosnya ni penincapan kasus COVID-19 puniki, ngawinang penureksan ring sejeroning pemargin PPKM pacang keselain malih. Anut ring hasil punike dani mausang indik amongan miwagala saking petugas mangde jantan. Perindikan puniki kelaksanayang majeng samian gugus tugas mangde PPKM side memargi becek. Bali Pos Nguningayang.